Ninkethi nkatho na nchune mutegeri kugwatanira na bautu ikiri nteto chietu cheru themwe nkureterete chikuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na rwairi tariki 30 mweri Jwena mwaka ni jwa 2024. Amona nteto iria nkureterete ni Speaker Moses Wetangula gwitikiria muswandajo kwendekithia kuritwa gitene kwa CS Mithika Linturi mbungene. Rais Ruto gwika muchemanio jwa guchwira ntaira mpanga ya makondoria onde akinyete ntere cha Maimayu nyuma ya antu 70 guta uturo kumane na mpanga eji. Borithi Embu kuinga barabara nyuma ya mithetu kuinga ndagata ya Ikong'u onde akariba chukaba makete ni ruji rwa mbura kuigaranja chiao. Mwekuru kuromba utethio nyuma ya kutharimwa na twana tuthatu rimwe onde ya mami sibitari na kamwega twana tutu. Mwonaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula netikiritie iromba ria kureta rwaria rwa kuingata Minister Woremi na Ndethia Mithika Linturi gitene rwaria rurururia rureti ni mubunge wa Bumula Jack Wamboka rukathikirwa ntuku ya Ramisi ya kiumia giki. Bimwe bia itumi bia yendekithia ria kuingatwa gitene ni mantu jegie kurega kuthingatira watho bwa katiba. Linturi akioneka kurumirwa ni muswanda jojo nyuma ya kuringithanwa na gisanga sa Kiambu leo itiagirite. Boniface Mongera ne agutwambiriria chio. Na Speaker bunge nene bwana Moses Wetangula thenyesha ntukoro netikiririe gukuruka kwa musaninya saini gana more 10 kumakire bunge ja kwambuka orokwethira akendekithirwa gutoka Minister Mithika Linturi gitene. I beg to give notice of the following special motion for removal of Honorable Franklin Mithika Linturi. Kithomera bunge maitija tujira wamboke thirwa tendekithiritie igore Linturi. Speaker Wetangula netikiririe no musonda jojo jwethau nejo bateri ko jogita nambere. He proposes the dismissal of the cabinet secretary. Jamwenajo jamaitija mubunge wamboka kwethira kirikira nkingone Mr. Mithika Linturi arigwa kembere kwethira akiairi na kweja na nteto ciorongo kirika meteorimi ya bunge nene. Bunge ikuna mwatho jamutongeria na nyankoroki otumiro bisi obothoku. Gross misconduct is defined as a grave violation or breach of the provisions of the Constitution and a misconduct of such a nature as amounts, in the opinion of the House of Assembly, to gross misconduct. Untuko yokeka na ntuko ya Ramisi abunge igana rimwe 17 kana thandi bobakethira bakendekana kuringira musona jojo kura kenda nyumba kwethira kiagara kirika miti ya kiama mwanya yantu 11 na joja kwagara kirika miti ici bakethira bakenderia ngugi yao pamuthongone na pamugwata maitia bakareta ripoti yombere garo indi bamwagire maitia musona jojo kethira jokiarukaniro au na nteto shikire okorerwa kamiti je mugwata maitia bakethira bete ripoti kire bunge nene bariria nyabaringire kura aria mwana wa bunge gana rimwe 75 kana 75 babatari kuthoberinga kura ciao kenda kuinga Minister Mithika Linturi kuma gitene bokeja kwa na mbeji tithiro ikinyira musonda jojo jokathiriro au mna mbeji jokinyira Speaker bakethiro baiki musonda jokikaro rais na rais ethiro akimuitita Minister Mithika Linturi kuma gitene kioremi. This motion by the Honorable Jack Wamboka is the last resort that the people of this country, through their elected leadership, can take as a way of holding to account those that have been put in service of the nation. That motion is time-bound, and therefore we must dispense with it by Thursday. And considering that we are losing a sitting tomorrow afternoon, it's important that we compensate that sitting for tomorrow afternoon with the Thursday morning. And allow me to plead with all members to be available on Thursday 9:55 a.m. Na nonto nande bunge nene kethiro gitarudhara murizo mwe kuma ntuko njume kimeiki bakenderia ngoyo ntuko je mogwanja na bedro bereta report yao na nande ko ikugatire
Speaker akethirwa agitana kirikaro kia mwanya kana na gichongo special city kenda bunge bamba kwithirwa bakija na kwa report ile kethirwa imbere yao ngiripoti na Ntoshero TV kumanye karone bya bunge kingi nangine kirine kimusho Nairobi bita Boniface Mungera. Rais William Ruto nekete gikaro kia mwanya na aminista kwariria manto mwanya jareo mbura nene iria itete na mbere kura na makondo ria jaria jatigite akenya nkurukia ngiri 10 batena kwa gwita na bangi bakwete na kinya into byao kuthukangwa nyumene Rais Ruto ne akinyete ntere cha Maimayu naria anto nkurukia 70 barikite guta motoro jao kumania na makondo ria augite thirikari igatethereria karibare baringikite kiri guchokaniria uturo bwao. Rukirirwa narua Rais Ruto nekete gikaro na minista thirikari ne awe kwariria mantu mwanya jareo makondo ria jaria jatwikite ntame kumania na mbura nene iria itite na mbere kura nthigurune. Nyumene Rais Ruto ne ariongere akariba Maimayu kaunti ya Nakuru nyuma ya makondoria kotiga nkurukia 40 bakwite. Kama ingewezekana wale watu wamepotea tungefanya ile inawezekana, lakini unajua ikizidi kishapita mahali ingine kama mtu ashafariki sasa hakuna chenye tunaweza kufanya. Aria Antone a minister bawe aborerete nja iria endwa bao bakwite. Wakenya wenzangu, mimi pia nimefika hapa kuleta pole nyingi sana. Pole nyingi kutoka baraza letu la mawaziri. Tumekutana leo asubuhi na Wakenya wengi. Kwenu watu wa hapa Maimayu na hasa kwa familia za wale wote mlioathirika katika janga hii, kusema poleni sana kwa kupoteza ndugu zenu, watoto wenu, jamaa zenu katika tatizo ambalo tumepata kama taifa ya mafuriko na mvua ya kuzidi katika sehemu mbalimbali, lakini pigo kubwa sana imekuwa ni hapa Maimayu. Rais Ruto na ugete ne ororobo nene guta anto nkurukia 100 mburene. Kupoteza watu zaidi ya 170 sio jambo ndogo kwa kipimo ya aina yoyote, na kwa sababu hiyo lazima tuchukue hatua kuhakikisha ya kwamba tunahakikisha kwamba maisha ya wananchi inalindwa. Kwa hivyo kwenu watu wa hapa Maimayu, manyumba yenu yamebebwa na maji, mali yenu, yale mambo yote, ng'ombe, mimea, chakula imebebwa na maji. Tutahakikisha kwamba tumefanya kazi pamoja na nyinyi ndio mpate mambo yenu yote, tuweze kuhakikisha kwamba mmepata msaada mbadala. Kagite ne okaune arerete gitumi gya kurugura chukuru kwa tamu ya ijere guteretwe. Kufunguliwa kwa shule ingekuwa leo, lakini tuliamua tuisitishe kwa wiki moja, ifunguliwe wiki ijayo ndio tuweze kupata nafasi ya kupanga vile watoto wetu wataenda shule, na tungependa kuhatarisha maisha ya watoto wanaoenda shule. Kuna mito nyingi Kenya iko na maji imefurika. Kuna daraja zimevunjika. Na tunataka kuhakikisha kwamba tuko na uhakika ya kwamba watoto wakienda shule maisha yao haitakuwa hatarini. Nkurukinoretie antu bare ogwatine bwa mutendero ko bathame mwanka mbura enyiye. Wote wanaishi kando ya mito pale panaitwa riparian reserve. Kuanzia kesho tunawapatia notice na tumetoa taarifa kama serikali, kwa sababu vile mambo yanavyoendelea
tutazidi na kuwa na mvua na mafuriko yatazidi. Masaa 48 kutokea kesho, kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu, na ni katika sehemu zote za Kenya. Ni arikiritie ati rwangi rwa njeshi rugatethereria guchuana na miri iria itironekana. Tulikuwa tumetuma vijana wetu wa shirika la National Youth Service kuja kusaidiana na askari wetu hapa kutafuta miili ama search and rescue, na wamefanya kazi kubwa, lakini mahali imefika, naona sasa nimewaambia watu wa jeshi wakuje hapa mchana wa leo ndio tuweze kusaidiana na wao pamoja na vijana hawa watafute yale miili mingine ambayo haijapatikana. Borisi Ntereche Embu ni baingite barabara ya kuma Embu gwita Meru ni untu bwa makondo ria jaraja tigite ndarasa ya Ikongu yomokete rutere rumwe na muthetu kwinama. Kamanda wa borisi Embu Nicholas Maina norite mandereba bangari na bikibiki gukurukira njira ingi gukinya Meru na Nairobi. Rwangi rwa kumenyera njira Kenhane rukurwa gukinya na kinya gutega ndarasa yu nikenda kwa mandereba mwerekera nkuruki. Tumepata madhara ya mvua imenyesha Embu kila mahali. Kwa hii bridge Ikongu imeanza kuanguka polepole kwa upande wa kushoto, na tunaona upande wa kulia iko stable kiasi. Kwa hivyo kwa sasa tunajaribu kufungulia magari usiku ndio zifike Embu, tukipitia pande moja ya barabara ndio tuone venye mambo itakuwa, lakini tunaomba Mungu kusinyeshe, sababu ikibidi kukinyesha tutakuwa na njia nyingine ni kufunga hii barabara mpaka kesho asubuhi, ndio watu wa Kenya wakuja waangalie, waitathmini, waone venye iko, ndio tuanze kufanya marekebisho kwa hii barabara. Lakini kwa sasa kwa sababu ukungu umeingia, madereva tunawaomba wawe waangalifu, watembee kwa mwendo wa polepole. Kwa mwendo wa polepole ndio waweze kufika mahali wanaenda. Tunaomba tafadhali. Na ukipata mahali ambapo unapewa signal ama unapewa ishara na askari, enda polepole, heshimu mwenyewe kwa barabara, sababu anaokoa maisha yako, anakusaidia kuokoa maisha yako. Kuna wengine wanapea ishara ambaye wanaona kwamba ile kazi unafanya ama ile venye unamwambia haistahili kwa sababu uko na haraka zako, na hiyo mtu anakuokoa. Kwa hivyo tafadhali tunaomba madereva ni usiku, na sana sana wale wako na gari ambazo ziko na uzito zaidi, ziko na mizigo uzito zaidi, tunaomba wawe waangalifu. Ukiona ni heri ulale, afadhali usitishe safari yako, utembee kesho mchana wakati unajiona na tunajua kwamba kila kitu kwa salama salimini. Kwa hivyo kungu umeingia, watu wachukue tahadhari. Naomba watu wachukue tahadhari. Zile ripoti ambazo tumepata ni mahali ambayo pia tumepeana tahadhari, watu waache kuvuka kwa mto. Umezoea kuvuka kwa mto kwa mguu, unasema nimezoea. Alafu unaingia ndani unakuta ile maji inakushinda nguvu. Tumepata watu 3 tayari wamezama maji kwa sababu ya kuvuka kwa maji. Pitia kwa daraja, ukiona daraja iko mbali, sitisha safari yako. Florence Mukiri mwekuru wa miaka 25 ni akuromba utethio kuma Kirendi Babega nyuma yawe kutharimwa na anabathato orimwe. Mukiri uria umite wodini antu betwe Kiongwe Gembe North na uria umami sibitari na kamwe gatwana tutwariuga baturaga ukiene bonene na atije uria bakomba kurera anababa ni untu nikitharimo batirerigirite ni akuromba nande gutethwa na into biria biumbikia kumutaurira murigo. Dennis Mugendi ni ariungirite njaeje na ari na ripoti eje ikinyaniri. Wandi nesia twana sibitari ni Methodist mushine maua ni kutwithiritie Florence Mukiri agwete kana kamwe na gwatiri tungi twiri
tunde tuli twano twiji turia aratharimirwe na tu indururu bwawe ni ati kumenya uria kabarerarera tontu ni kwithira we na mukuru wawe batwire ukie ni mitaene kuria na kuria kondi ni thina ona kinya baketha bakiagia kinya gya gwikira mwiri. Florence Mukiri kuma turene ya tubete kiongo ndiama wa Methodist ndarimi na ana bako ba to boys to thatu nda tharimirwe cibitari kirwa na ndi thai ndina twana twa mweri na kiu bibiere ndia na kana kamo kajitwe ende thai katithuki murungu kwira iboya no tubo ndarimana na bau lakini kila nkienda nkurukiki ya ndi babega ni ana baba kwa kuona tikombo shughulikira no tu kintu kiambere ndakara town ndona ndana njana ana baba kwa ndakara bonao na nteno tethi bungi kinyangi ja cibitari watwikana bako batikwanikirwo ndine eria na inyana bako batikuona ria kura ria nani koro gwakara gitimbine ibaro achwa bya workshop na tikena nguyeke permanent nandi kwatwika kinya kira kuona ya maingi tutikumba manto amaingi nya kurera nyomba ntwatharithia na ana babe ajari cibitari-ini kwirigiritwe no mwanka akaria kinya mbeca cia utungata iromba ni kiri antu bawe ndibo bwega kumutetheria kiumaruka o ne bia kurera ana baba thatu na kinya gwa kubarerera ni kienda bagakura batwike ta ana bangi tumba ikwira andi babega nkara maisha town tikandi na antu akokara na ndio kombika mbutira ndi na antu ako permanent okara ndawiro kebera maisha town mama mtu areze na tona to etu ajetu lakini kama ikaraje tu bangi bena afya inzega na kuma kweza tukurike ukama tibabu bwega na kana gakaiga kwendelea mzuri so tha ingo chokirenga inkatho so dendo tethia kuromba utethio ki antu barapo ombikio mutethia urabo komba at least ombeorera na baba. Dennis Mugendi, Weru TV, cibitari ni ya Methodist muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Gikundi kia ekuru kuma Karingene Nyaki West ni bakuromba urumwe na ngwataniro kuoneka gatigati ka Tongeria kaunti ya Meru bakiuga nkuchanio nitumite Mumeru akaga gutetheka ekuru baba barane nkuruki ya 130 ni borete ya Tongeria guchwa uria bagakaranthe kenda kuthiria mpatho gatigati kao. Kundi kia Karimega Giekuru kuma Nyaki West ni kimwe gikundi kiria gicitaniritie na kurete ekuru amwe enjira ya gwikanira na gukaniria batu itotathanagia mwana akethira akorokete akaga fees itomutethagia muntu akeja kwirwa itothika muntu wetu muntu weno batu anto bakoro itobatethagia theri nyaturi itobabangite na raini itobatethagia na itokuromba toketha twena uweso nkoroki twatethia njamara bange batukoma gutethia twabatethia ndeta nara Nairobi ndathoma ndonora bandi dinyora bakuthithia bakothorania ekuru bakabaitana manto just much agriculture babaitana uria bomba ku save uria bomba ku invest na uria bomba kuthithia economic empowerment ni kenda o Mumeru onde arari omba gutetheka na rondeja gikundi na kia Karimaiga ibatura bena self help group na ronda bandikithiria ya CBO nikienda na bobethro bena thani nene egwikirwa bira bikeja amna bubu muthiri na arua batiri menege ikaro biao betho bakiromba mono ndene kaunti Meru kuthwa kwena ngwataniro mono ya Tongeria bonthe dikende gutigira witi na mbere ibukuonekana toriuga atiri mamu wetu tiga gwonkia bamwe bangi okibakunyaga gote mwana oke uno mugongo ketha no tuciarire twinthe twonkie twinthe tungananie twinthe ukathora munini oku ukathora kathuri ukathora mamu ojongo gwetwa Kairemia enda bonze noro kabenda ni wana baku bonze bagakura na tugeta na mbere gukurombera na kinyoka rabwego twenda bwega o turumia twanyira gute mami onge Meru batu tukarite ja batu tumureki Kenya yonde na nyate Kenya yonde yande goro yonde no to basiasa ira chieku nderomba tore kuru baba tuiboromba kaunti yetu ya Meru ni gwatanire mami wetu kawira mwangaza na gwatanire na Tongeria bangi aite ngugi na Tongeria bangi no tu inyanja ira turi
mukuru ageta saindi ewa mwekuru agetegwa mwana agetegwe utinjere eri au kwa ndiromba kawira mami wetu na gwatanire na women rep na gwatanire na MCAs na gwatanire na kina Rentore na bakathuri Murungi. So itukuromba ngavana na MCAs na tongeria bangi, especially bambanirite na executive, that is the governor and the deputy governor, bombe kukarande bombe kuleta MCAs together na nturira mirwe karwa na kura ibori kana kura iji twaringire William Samoei Ruto twamuringire kura chonde batu twachwire ja uhuru tuchwa na ndikira tumba kuona matunda ja uhuru ikira tumba kuona matunda ja thirikari iji irazima Meru yari na kanyo kamwe. Mwanka tuheshimiane turi atongeri ba Meru no mwanka tuyuranie metho urokaririte giti kia utongeria Meru County oyuri ekuru bonde ba Meru metho oyuri akuru bonde ba Meru metho oyuri atongeria bangi bonde ba Meru metho nikenda twitania Biblia eri uri nate antu bele bomba wetania ya choka ya tuyuririe ya tura neangake bagethra bawatanirite antu bele batumba wetane safari baterekenie kwa uturi atongeri ba Meru kira nkuromba inkuona chairman Wanjuri kaweka thera na murangiri na mbae iba kwenda Meru ewatana nebwega muno atongeria na akuru betu Nguruki bakere mantu ja methikari nturi bitha bakiuga uyu kana impeachment ye kwerwa ekwia Rentore tukaura mwana wetu indi tukamuthura twikirwa mantu no tuitwonete antu ibonete atukuthira ikyo gitumite batutonyera batonya gikathuri batonya Rentore na kinya nteto cia Rentore iji ikwaregwa ici orongo babo bokiumera tegeni mundene juju wetu turi aja kwena kieni getu bone mpempe urethongi ndekuaga ya kuthabatare sene thuki igakuria aejanire mutharankari kana aejana Meru ni yuingi aejana na aria kuraja ithuki cionde ciejete igita rimwe kwa unande batige kututhukiria mutana wetu Rentore ibatige kuthukia kathuri bagwatanirite Meru egeta mbere. Uthuri Muriuki, Buru TV kuma Karimaiga. Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chonkuruki. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino mama mabate. Raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Ngurwe makena nuko norego kwa maciara haraka kwa umbesha na ndo gakaroke onanga haraka utiroke thro tikuona gantu gaku mukone kinyoge kanguru che kwijire we mwekoro nde kuona twana iko irete pigret 14 unyuma yegita de kaide ukwendia tu nka nyomora kapika meri engana yenta kwere meri ere gote kona ina ndo katokwendia na ndo ikama gintu gikiega na wega boko ijoro liliti wega boko ijoro liliti na ondu inacio na ndira isi sana kurethia ite na nguge nyingi
kwa unande mbona rahisi mono nonto nyacho ndenda mbecha ciaraka igamba na mpombe ku boosting ngugi mubango jwa nkatha cietu ureterini Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kamilo aja kwe ya kamilo tigani ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire mwere tebwa ndi mando mabija ateje ria na ndi kama Njoni antedia John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tu tendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa tumbia Farmers Daily. Jo. Tumbeti? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Media linge. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Ili makuta kama cha Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera kamulo kabuganga iyo ne kwera. Tuote kaigwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande interview ande bako kunande thieku bire ndukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Ongera nko rumuri rwimbaimbe Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru umamundune ejawerune Nilikutengenezea kitu. From different worlds come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Ngokugwatogeni oringi kirinteto chetu cheruthe mwenge chokera na chionkurukia kariba karongoni rubate na kanguto bate kuona toro na ni nyuma ya roji rwa mbura kwambiriria kuigaranja chiao ije noyo mbicha yonekene kirima sibitare kuangerekana sibitare ya kangutu ndawa na mathagaja gutungatiraje bikioneka kumerwa ni muguo ne bakuria thirikari ya kaunti gutigira mukandarathi uria ukuthondeka barabara ya Ikuru bate ni agutema miguru kenda mugujo tiga gwetania na barabara. Samugashima katumenyithie nkuruki. Akariba ntere cha Kabuboni na Rubate wadi ya Magumoni amwana bakanguto wadi ya Mariani batiti to nyuma kire kinyamara kira akenya barabangi bagukurukira ya kwithukirwa irojirwa mugumi chijago mbura aira ekura inene nterino mono mathama utugo etwikite kimakania kinene kinyakire utoro bwago na mono bwa ana togacotheria tari goko gwakwa ukona bola muguo usite wasa wakinya babo gacoka thongera nyombani ukathongera ongo ukathongera
kwa ng'ombe ukathio guo gacoka nthukangiria nginyagia kiolo mugonda gutekutwa na kwa kulima ino te mbura ya mbere kana ya kaire ino ni mbura ya kathatu ngiringa riboti kwa munene wetu ate kuigua malomba makwa ni watonya niona kandunga magana kana ngarigwa ni nduthatia niona kangwatagua kuburia muguonu utonyete nyumba mucio kubatitwa ni muguo mugunda ukororetwa ni muguo ino ni mbura ya kana niyo ntana ketha niyo ni kuliraga ni ula niyo gwakwa mucie thaa ino echo niyo narerenja no ntonyambia ciana ciakwa yathungirirwe ni muguo yarutwe biga rimwe kiri akaribantere cha Kabuboni na Robert bariuga muguo ujo uriunoka kuma barabarani irewekirwa lami thirikari ya county yumete Bwakangoro ukurukira eko Robert Mwanka etugururu contract mama berwe wira wa kuluthanjira ni matemire mukalo runchirwa unira mugundani wakwa ngaba na muthomi ciana nyuci yakwa ikomokerwa ni mathiga gungi karate ngaba na muthomi tuthikiririe watudire tumetha 11 tuce tugwikirie kura na thaino muthomi birici no rothetwega muno watwikirira rami lakini muguo na uo tuthukangiritie guko gwetu migundani Cibitari no ya Kangutu etitigitwe nyuma aramugu kuma barabarani ya Chuka Kareni irethiete mbere wekirwa lami witairite cibitari ni no na kwinyangia ndagwa amona into bingi bia cibitari netira rikucia ciana yote imiaripika ndawa ni nthuku kintu kionde kirari aijitenene muno ni nthuku ni ntomenke muno frenji iri ronchini iwa no facility no nturi ma cibitari mondere matenywa ndawa na kwena mukulu ari ala kukugirika kade shocked nuntu baba ino nio tuise irita kibonia getu kana ta arita mukozi wetu in this community ya Kangutu and Kalongo na Sau ya tugucakira ko tukethira ko kwina runzi na gwite antu matiritero runzi ni tukumaka muno barabara ino ikidesign kalabati ikikirwa baria I myself ninathire baria ndauria engineer wa designer kalabati mukureta kalabati runzi rusa cibitari runzi ru enu cibitari igetwa cibitari kana igeetwa deep kana igeetwa dam wakagitaka aje batiomba kwego utungata nuntu bwa winyangi bobo muguo a set fair for unhealthy facility kukola ukira kubira kwa lonchi rwaluko igetwa healthy facility ringi kana kele dump site ni mature kuri dump site tubinge tumetu kanyunya ganda waku bune ngolomba thirikari ya county yembeje wererie na national government yewererie bantu ma engineer barabara nieno atego tuendera wega tole atolima guku na turothera barabara akira tutigera mirimo bara nabo baguchugia kuringa miuro emioju ibaikirite utoro bwago watini ara tayari mwekurumwe akamatitwa imuro wa siri nterino cha Robate na gungi akamatwa imuro wa mugomba wa Makomora ntere cha Kamaindi twamwithira kuntu atinetwo ni muti muburoni bantu rutere barekitwe ni runchi twageria gucua mwiri unu wa Njoki tutawonire pamwe na polisi metu ma Robate post ni twararutire wira onu utuku unthe na umuthi thaa imwe na ndakinga 40 twembire kuona mwiri wa Njoki akariba kirombaga thirikari ibagitere kumania na Kenyamara iki kya muguo thirikari nione kubauria baimenyere batikaibikire uwatini bagichugia kuringa miuro emioju Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Kamiti yegie wonjorithia bwambecha cha muingi kirerwa ngirwa kithomo ni rombete cukuru ya Meru Poli gutigira ni bakwandika ariti ngugi bare bakubatara muno kiri obisi ya kigina bobone nyuma ya riboti ya Mutari Mathabu kuonania iri na maitia mukaririgete wa kamiti eje urane weja kuambukane arombete urungamiri bwa cukuru eje kuchokia mbecha iria bakuganire twekire muntu utikubatara obisine oeu ya kigina Anthony Kathenya ena rugonoru Kuringa na ripoti ya Mutari Munene wa Mathabu kwa miaka itukite nikithirite kwina maite maingi ma mathabu no tumiri bwa mbesa kiri skuru ya Meru Polytechnic akialia mbele ya kamiti ya gusonko no tumiri bwa mbesa kiri tengo ja wathani na kithomo principal munene wa skuru ino Mutembe Kigige ugite ni bamenyile kwa ina thineno kiri tongore bwa yo na principal wa Ukaberem. The financial statement for the year ended, that is June 2019, reflects balances that are at variance with the respective notes to the financial statements as detailed below.
In the circumstances, the accuracy of the financial statements for the year ended, that is June 2019, could not be ascertained. One of the measures we have taken is, as you may realize, next, we have engaged a new finance officer. You realize that the finance officer we had before, during this audit, was not qualified under the as per the act. Kamiti eno etongeretwo ni mubungu wa Bumula Jackie Wamboka leo ni olete principal wa Meru Polytechnic Mutembe Kigige gutigira skuru eno ni kwandika rutingo gebalabe na umebweganu kirutingo gebwao kienda gutigira mathina mama matikumira kaile. Bwana principal, employ the right people, then you will not be having these small issues. Yes, Chair. These statutory issues will be a thing of the past. You just employ the right people. Yes, sir. Okay, and put systems. Right? Yes, Chair. We're being a little bit lenient because it's your first time here. Most obliged, Chair. Kamiti eno kithijaga na mbele na kure university eno gutigira matagare make watho ni makujukira mu rutungo giomwe urae mwandike kurungamira kigina ni principal walio kire skuru eno ende aebwangugi na kwirwa kire kurungamira wekalia abunge baba ba kamiti eno bakiuga bobo akinyume na watho nonto mu rutungo gyojo ataina ome kire ngogeno. It is the officer indicated that we replaced with the current one. Where is he? He's still working at the Meru National Polytechnic. He was given lighter jobs. Why do you transfer problems? The job he is doing, Chair, does not include... What is he doing? He is assisting in the security of the institution as a security assistant. And then he was? He was the finance person. It means he was earning illegally. Have you moved to recover the monies? We haven't, Chair. This committee recommends that you move and recover the monies, the accounting officer to recover the monies paid illegally to the officer, okay, and the officer be reprimanded. Most obliged, Chair. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kikundi kiria kizikene ta Mwembe Youth Focus Group gitongeretwe ni Moses Kimson ni bamenerete ngabana Kawira Mwangaza ni untu bwawe kuregana na yendekithia ria MCA ria kwathurira murandio kigina kia Juba kiuga ithugania riri ni rirega muno ni untu rigatuma ward cionthe ing'anane kiriwiti na mbere ibachokete bauga ngabana Kawira gutengwataniro aguchwana atongeria Bameru endi noka akugeria kwebera muswada jonge jwa kumweberia tene. Marion Karugi niwe wina rukonoru. Ni ayuthi ba ikundi kia Mwembe Youth Focus kana Muyofo baraba ituritie ukire talia ngavana Kawira Mwangaza kwithirwa kireana na budget ire MCS baraba nganite ni kenda ward ithirwe kiona mbeca milioni 45 cia nene. Ituronera Jorin Sakaja wa netumi president kwa atethania Meru. Na ngavana na kuwa na kwenda ngwataniro Meru na kuwa na eti president mande beta kwa rimanta ngwataniro Meru kambelese ngwataniro mbelese ya Meru ati ngwataniro Kawira te genuine nonto mbanje ntia mwananchi re bwithitu every ward yona 45 million every ward yona 45 million Kawira na andikire barua ku reject banje ntiu which means atena atakwenda mwananchi atethuka ni mbibio toma the program based budget eretwa in the assembly ore waandika an objection letter ekoreana niyo yet no wete okarita na budget eungwe ngwe iroritete na the previous budget ni kari nonto wondi mbinge baraba tengere 15 million more about 10 million sieta ke barabara milioni ithato cia ita kembasari na milioni iyele nacio imbinge ke wodi imbinge cia tengerwe cia ta ke youth and women mwankaru ari katwetete kuthiria the financial year thirikari na mbeca icio nthe itombo kinya mashinani twenda budget erokoreana niyo
ikinya kimwananchi. Na kumania na ngwataniro ira bakwani baibitwe ngavana na kwenda bawatanira na atongeria ba Meru bariwa ngwataniro yete uma na mbere Bruno na ni ngwataniro no sokeria munini wawe Mutuma Ntwethingia bionthe bira atunywa na kithira tu oti ngwataniro yeu. Gavana Kawira Mwangaza ngwatanire wo kwenda Kemeru County re ekwi genuine. One reason gukuria kiuria kiu our deputy Nigeria akuromba akuria ethira kwi agukoserete umbe umurekera ulikata kintu kingi kira tukuromba sokeria Mutuma mandate yawe yonthe au iyo tugetikiria riu no kwenda ngwataniro. Deputy Governor nererio guswa ngwataniro ria atumire Kailemia Elizabeth kuya kwatanithia Meru County nyuma tuko intale gavana na aturere kutonethia bandu bena mpathu kati ya MCAs na MPs the Senate na kinya the CS wetu atu Gavana Kawira Mwangaza owe thayu kuwa ingwataniro kwenda itukumika kwenda kuinyilia the MCAs so that in future we ya kuimpeach the deputy governor na we ya kuimpeach the speaker wetu Ayub Bundi na Mutuma ethira aithengeri thirikari nusu kenda kutuika kinya eyanturene akomba mbotia murandi etira antu kwina thina akaomba utethia na akaomba kwandika riu twethia twina ngwataniro na tomienda lakini kutuikite ngwataniro ekuro watithanwe thirikari ya Meru County Mutuma na Kawira batemeayana batutu tumienda ni arankuluki bawite itare okurukirwa budget niro gavana iniasia na kwethia na kwenda ngwataniro na rionthe gavana itukwonete rira tokinyile itare budget irio we yao aicokaniria kenda kusoa ngwataniro na ngwataniro watanirwa okolokirwa budget okasiekela bange oka muntu marumi oka muntu okwenga bange mobisine na okanjeria kutenga MCAs bara so MCAs beto please inkuboria be cautious ukiagwalelia wandine cietu cionthe 45 in Meru County utebo bwetherwa miaka tele thiriloi utebo tuona thai na kwenda opa convince renge anga twethe unity anga tutwe ya mantu ya kenda abakwekelia renge oratoro abakwekelia Meru tuendelea kura thina. Nke reportera Weru TV Kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Minister Woremi thirikari-ini ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Joe Kaithungu na ugite ni kubati kwethirwa na moritani kiria kari kenda kuongera arimi ba makoyo kaunti-ini u minister ujo ugite urimi bubone bubwega muno kiria kari barabari na munda jo munini na bagochwa untu bura bombikia kubaretera baita enjega no riti antu batige gwitonyithia kiri urimi bubu batena umenyo bura bukubatara kenda bagwata machiara jamega. Martin Mugambi nante tuweje nkuruki. Joe wa Kaithungura nwe minister worimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga kuri na gitumi gia antu bara batarimaga makuyu kunganua na arimi kenda wana baba gwataga umenyo na nkinya kithomo na kenda kugia na wiru kiri urimi bubu nitukulukitie kias ningukena muno ni bala bejile ndenda kwira antu bagwa ndugwe wingi beta igana bala ba kulima samaki bagacoka bakongerera igana bala batikiti data bala bati ulimi nikanda tumba kuongerera mugidi uliku mugidi yo otherwise ndeja kuthomithia mbi mundu lene lima ekalite miaka 5 akilimaga akiendagia na kilijaga utikuona riu kanda outreach umba kumira kaja no mwanga tu inibu bala batiku bala bati ulimini Joe ariuga urimi bubu butire goro kana mabataro maingi bukiringithanwa na morimi mara mangi nuntu ka munda kara kendekanaga igakaina urimi bubu bwithagirwa buri na maumithio manene ati urimi wa samaki no urimi umwe uria wa bata muno kaunti ino nuntu twitumira mugunda munini tukathondeka mbeca nyingi zaidi mbikarite nkiugaga irima ria samaki 1,000 ni 20 by 30 meters kana gintu tukwita around iritwa 300 square meter 300 square meter tuaria ntete ya 15 by 20 nangwela nuntu ni ndutangaga wiro wa kulima ukambira
ngwe example ya niku ndatirimanite na ngiri magana maili ki maundu maranduraga morimi ni manini muno malambo mbao kwira ndatara marabu mau ndaruta ngarama na nginatara ni mugunda nafasi igana ndatumira ntije ni morimi megana mbao kwira malambo kuruta shilingi ngiri magana maili total sale 6 months kumaki 300 square meter. Akiongera ariuga akenda kuthongamia urimi bubono nkinya arimi betigire kuthomithua na bara baingi batige gwitua tumenyi kanda tumba kulima samaki wega no mwanka githomo kithwe kio nuntu gutigi ndu gikieru umba kwenia no kumenya na ndu baingi muno ni betujaga ataalamu na urimi ni ati baije muno na batemba kana kona kanya guthi kuthoma lakini ukweli ni ati kithomo urimi uri ukauma kintu kina gitumi waruta matumiri kikira waendia ni urimi uri ukarutwa na kithomo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautu ikiri nteto chetu cheruthe mwethe 3:30 niji na ingi nkurukieta na mbere gukenera mibango ndene ya Wero TV mbeta Maureen Kinya mwonanireto mathithio ni Purity Richard.